Dobar den, dragi učenici, dobre dojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je nameneto za učenici od 8. odelenje. Što ke učime danes? Danes nije ke učime za podelbana literaturata narodovi. Celi za ove čas da se zapoznavame so literaturnite rodovi i vidovi. Literaturata se deli na rodovi i vidovi. Literaturni rodovi se lirika, epika i drama. Što je literatura? Literatura je umetnost koja se pravi su zborovi. Zbor od literatura vodi poteklo od latinski zbor litera, što znači bukva. Ajde ušte jednaš da povtoruvame. Literaturata je umetnost koja se pravi su zborovi. Zbor od litera vodi poteklo od latinski zbor litera, što znači bukva. A kako se deli literaturata? Literaturata se deli na rodovi i vidovi. Literaturni rodovi se lirika, epika i drama. Što je lirika? Lirika je najstariji od literaturen rod. Ime to go dobila od grčki zbor lyra, što značuval ime na žičen muzički instrument, vo čija pridružba se izveduvale detiramite. Lirskite dela se pišuvat vo forma na stihovi, a preku njih poetot ki iskažuva svojite čuvstva, emociji, stavovi ko nekogo ili nešto. Tije ne se raskažuva, tuku se doživuva. Što se lirski vidovi? Spored osnovni od motiv, lirskite pesmi može da bida socijalni, ljubovni, rodoljubivi, pejzažni, refleksivni, humoristični, satirična pesna, elegiji, himni, odi, epitafot i taka natamo. Što je epika? Epika poteknuva od starogrčkata pridavka epikos od epos, zbor, govor, prikazna. Karakteristiki na epikata. Epikata je jedan od trite literaturni roda. Osnovna karakteristika na epikata je raskažuvanje to. Spored formata, epika može da bide napišana vo stih ili poezija ili vo proza. Koji se epski vidovi? Epskite vidovi se delat na kusi i dolgi i vo stih i proza. Kusi epski vidovi vo stih se epska pesna, a vo proza je raskazot. Epskite narodni umotvorbi se mit, legenda, predanje, prikazna, skazna, bajka, basna, anegdota, gatanka, poslovica i pogovorka. A dolgi epski vidovi se vo stih, ep i epopeja, vo proza e romanot. Što je drama? Drama vodi poteklo od igrite što vo česna bogot, na vino to plodnosta i uživanje to Dionist se igrale dva pati i godišno. Zbor od drama vodi poteklo od grčki zbor drama, što znači dejstvo. Drama je literaturno delo, napišano vo dijaloška forma, nameneto za scenska izvedba, a može i da se čita. Svojata celovitost dramata ja doživova koga će bide postavena na scena, pri što artistite gi tolkuvat ulogite. Karakteristiki na dramata. Dramata je jedan od trite literaturni roda, ta je predstavuvačka umetnost, dramata prikažuva, a ne raskažuva. Predstavuvanje to na likovite i nastanite je preku dijaloška forma. Dramite može da bidat vo proza, vo stih i kombinirani vo proza i stih. Dramata je pobliska do epikata, bideći ima nastani fabula, znači može da ja raskažeme, ima likovi, tema, ideja i motivi. Dijalogot je osnovni od beleg na dramata. Dijalogot je razgovor među dva ili poveće lika vo tekot na dramsko dejstvo. I za domašna zadača vi učenici ke imate da gi pišuvate koji si literaturni rodovi i vidovi. I dodeka sedime doma steknuvame novi znanja. Sedi doma i uči. Vi blagodaram na vnimanjeto i vi posakuvam uspeh.